Ke skul Nongstoin Public School kelapau kyrteng haka thup top 20 jong ke exam secondary school leaving certificate ke MBoSE wala pynbna result hynne ke Thohdieng. Kani ke skul kelapau kyrteng lyngba samla Witnessy Wahlang khun jong Bah Khospar Marbaniang I Kong Successful Wahlang iblawan haka kyrdan bakhatsau haka top 20. Ini samla ibasa haka snang mauyong pendeng rei Nongstoin layu hadu kendai pu artam ke percentage bagi layu distinction ru habaro ke subject. I headmistress ke Nongstoin Public Secondary School kong Caroline Rimbai ipintip ke school kelayu ke result SSLC ke babha haka ke kenti pad barok ki kena ke lepas lo ke exam. Ipintip ke school kelapha hadu sab kendai ngut ki kena banyak ke exam pada pedeng kini kanya ngut kelayu ke first division.